Arhanđel Mihailo smatra se vojvodom svih anđela, a mnoge je spasao od propasti. On predstavlja nebesku silu i zaštitu na zemlji, a sabor svetog Arhangela Mihaila, Aranđelovdan, proslavlja se u Srbiji 21. novembra. Na ovaj dan se zapravo proslavlja sabor svih 9 anđelskih činova. Molitve počinju već u dan uoči praznika, a verni se mole na ovaj način. Sve pobedni vojvodo nebeskih sila, ti si očistio nebo od satane i crnih anđela njegovih, očisti duše naše od svakoga greha, jer gresi naši otvaraju vrata i prozore duša naših, te kroz njih ulaze u nas nečiste sile demonske, prljajući i umrtvljujući duše naše, koje treba da su anđelski čiste i anđelski besmrtne. Na dan 21. novembra svi verni odlaze u crkvu da zapale sveću. Ko nije u mogućnosti, neka okadi sobu ikonom i zapali sveću moleći se svom anđelu. U narodu se kaže da nebo prima molitvu celog dana. Važno je da otvorite dušu i srce. Mislite na svoje vredne, važne i duboke želje, ne na sitnice ovoga sveta. Jedno narodno verovanje kaže da se prema vremenskim uslovima na ovaj dan može odrediti kakva će biti godina. Kaže se kakvo je vreme na Aranđelovdan, tako će biti tokom cele zime i proleća. U nekim krajevima Srbije ovaj anđeo se slavi i kao zaštitnik stočara, jer se veruje da samo on može oterati vukove. Narod veruje da je Arhangel Mihailo kao nagradu od Boga dobio mogućnost da se 2 puta godišnje spusti u pakao i oslobodi duše grešnika, pružajući im počinak u nebeskom carstvu. Zato i danas posle Aranđelovdana ne prestaju molitve, a verni traže podršku u onome što im zadaje najviše teškoća. Ne valja se ovih dana ljutiti ni srditi na bilo koga, jer se duša polako priprema za post i valja se oprostiti svima. Svetog Arhangela kao svog zaštitnika slavi Beogradska saborna crkva, osveštena na Aranđelovdan 1845. godine, čiji je ktitor bio srpski knez Miloš Obrenović. Arhangela Mihaila je kao porodičnog zaštitnika poštovala srpska vladarska dinastija Nemanjića. Pravoslavni Srbi slave i letnji Aranđelovdan 26. jula, ali radi se o drugom svecu, tada se proslavlja sabor Arhangela Gavrila, jednog od 7 velikih anđela, serafima, koji su učestvovali u stvaranju sveta. Ako vam se sviđa ovaj video, možete pogledati i video koji se trenutno nalazi na ekranu.